la so video lo nali tum hana ki wan pi mate na ki than pon ji la bang ke Assam government pen ka piklang pon avering warsai puthak se nang than pachini pon ikpo ko pi avering warsai ma ko an pu sa vacancies do ma ka char lang deng ko an chikinang ji ma ka apply ko son se apply nang ji ma la so puthak la bang ke non nali tum la so video long thek pon long ikpo nali tum la so YouTube channel la long jok se na ka homrin milang puli ka chinghan pen nali tum subscribe ikon la pen video nali tum tire ni pin share pon ikon tang non Assam government na hin pen ka piklang pon avering warsai puthak le lang pon na la pen che than pon na tang non prabjin ben che than pon na water resource department hin pen ka piklang pon avering warsai katuka ve pen dak 212 an AE la pen GE vacancies dak ka piklang pon do la sinon het jong dak Assam Public Service Commission hin pen stami employment mate woring warsai funds stami dak bir tapang dak poniklo kaduka ve pen pharo hinira bangkre hini assistant engineering civil lapen assistant engineer mechanical lapen junior engineer civil vacancies dak paklang poniklo la si department la bangke water resource department government of Assam hin pen ase ning ke hanga bang phu abang phitum jong sinali tum jogdun ikji pulo tangte labangso awring warsai details lang det pelen nali tum jogdun egon tang de pader de pin pendak pangcheng pononang ke chengsi labang ke assistant engineer civil along kaduka ve pendak 45 an apu vacancies ke pi pondo la sonda thada category wise ke thak ponlo unreserved along bang pho lapen SC aphan bang troxy lapen ST plans aphan bang pho lapen la sonda tha inglong khai ST hills atum phan bang pli lapen OBC atum phan bang koira pli an apos ladak ke pipon dolo ason atak sileria puthak langdam lo pulote suri thong kepen laging sira suri ke patangka nalitum dakpen long ponikji apen arta puthak langdam lo pulote kai apply vek abang phu mate abang phiatum arta ing koira ing si lapen 38 years ansi mate arta ing koira isi pen akizum kalide nang polapen 38 years pen akiong kalidet nang po lapen educational qualification mate kachar liang deng kenangji labangke ladak ki pipon atenglo candidate must be possess of bachelor degree unang po engineer mate technology in civil engineering unengji kalipulte BE mate BTS in civil engineering along kachar litang nang po candidate must have passed part A part B lapen AMIE India in civil engineering he enroll in AMIE course on or before 31/5/2023 kusita ke tokpon lase kacharli ang deng bangal lai unang ponali tum daglang ikon details la bangke laben putho do tulang the bachelor degree is in engineering technology must be regular course recognized lahai long kacharli tanang po bachelor degree engineering lapen technology lahai hoi dak kacharli tanang po na tum dak pelang poningon lason ada number 2 long mechanical performance tame kaduka wepen bang proxy performance dak kipi pondo unreserved long bang pho SC atum phan pipon pe lapen ST plans aphan AC ST hills aphan pipon pe lason da OBC atum phan ASEAN ke thak pondo salary puthak che than dam lom bate lang dam lo pulte dak 30,000 pen cheng lok 1,10,000 anale tum long ponik ji arta la bangke 21 years pen akizum kalidet nang po la pen 38 pen aki ong kalidet nang po educational qualification na ta civil ka char liang deng la bangke la pen dotulang number 12 long junior engineer civil anat tame kaduka we pen dak apos ki pipon kapiklang pon 160 an ki pipon do category wise data ke thak pon lo unreserved 88 SC 15 lapen ST plans atumhan 20 ST hills atumhan 7 OBC atumhan 22 an apos dak ke thak pon mate ki pipon do lo lason dak salary puthal chithan nam lo pulte 14,000 pen cheng lok 70,000 anale tum dak long ponik che chikloi jon long arta la bangke 18 pen aki kom kalidet nang po mate ki zoom kalidet nang po lapen 40 pen aki ong kalidet nang po lapen ke charli ang deng aputhak la bangke diploma in civil engineering anat unengji mate ki dutang nengji
lapen kapre course tame dak entang nang ji puta top pondo eligibility criteria of water resource department along labang ke lesson lo residency labang ke nani tum dak thelong ji candidate must be permanent resident in Assam. Number 2 long do the candidate must produce PRC issue in Assam for educational purpose employment exchange registration certificate along with the application form. PRC kenang sort pusidak tokpon lapen employment exchange tame KP dunang ji kenang sort puta ladak mention pon mate kapiklang pon tu. Lapen candidate labang ke candidate must be Indian citizen as defined in Article 5 lapen id arona tenglo constituency of India nani tum dak thek monong po age relation labang ke kipi pondo nani tum thek monong po relaxable by 5 years for SC ST candidates lapen by 3 years for OBC and OBC candidate for person with benchmark disability latum han bang dak 10 years an CP pono nali tum ta chini po age relatable la mate relation nali tum dak thek pon long ji lapet application fee aputhak lang damlo pulte application fee la bangke general EWS a candidate tum pha 297.20 paisa an daki pinang ji kinang sot OBC and OBC atum 197.20 paisa daki pinang ji kinang sot SC ST BPL candidate atum 47.20 rupees an dak payment pinang ji pu puta dak tok pono lapen payment mode labang ke online si pinang pu jong se apply ek ji pulte apply process ban dak tok pon mate than pachini pondo labang ke kedoga wita chini po apply process se adet ban nali tum chini pa prang nang lang AE civil lapan bang ke labang sovereign oversight fan bang 15 la sochek lo 15 April pen se cheng pon lo lapen last date labang ke non ki bang ji 14 May 2025 se last date lo lapen a image apan bang ta dak nani tum thenglong ji mechanical apan 23 April pen se cheng pon lo lapen last day 22 May lo lapen do thulang JE civil labang ke dak 17 April pen se cheng pon lo lapen last day 16 May 2025 an si last day lo lapen nali tum na bang so article long wang lo pul ladak pen nali tum apply links tame long pon exi advertisement allo ka download this tamate kilang ponji tame long ponji lapen official website links tame nali tum ladak pen long ponik po lasinili putonan nali tum apan advertisement allo bana piklang ponik po screen allo nali tum thek pon long je Assam Public Service Commission hin pen kapiklang pon advertisement allo kaduka we details tame labangso advertisement allo long sidagi tok pon doik thailo nali tum telegram channel whatsapp group long download pute labangso advertisement allo nali tum hoda stame long ponik po laben penan details labangso advertisement allo long ke tok pondo la sining ke hanga bang pu bang fitum jong se apply don ji pulte ke chengsi nali tum labangso advertisement allo lang paprang deadline nali tum jog don egon lapen video nali tum share egon kar biang long aras tame pelang ignang lapen pachinik nang la sonson update mate la sonson abirta nali tum karjulong verji kilong verji apan pura la so youtube channel labang ke nali tum subscribing on